وقل مامرا فو ربي انتي على أدخلني مدخل الصديق على نيبين هيرا من لاسما نيبين دو هيرا منا ندو هيرا ندو نتشنيا دو نيروي نيبين دو هيرا منا ندو نتشنيا دو نيروي وأخرجني مخرج الصديق نيبين لابد دقوم من نفنا لابوني ewa cinya bonda cinya boyoroy ni billa bo ko ewa ko korle ni degu min kono fana ikilla bo ni cinya boli yoroy minye tawsiri saadi uleyen ni aya tawsiri ni chogodela wajala li milla dunka sultana nasira ika delila dima fana ka huja dima delila min bindeme wala ninye tawsil muyassar doni ke baw farale nyogon ka uyemmin fo me bunka siri ko qala badul ulama wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi yani al madinata ko ikindo cinya do nyorola ko oye madina ci den don to madina wa akhrijni mukhraja sidqi yani makkata ikimbo cinya boyorola bonyoro yumana ni boyoro nyumaye ko oye makkay وهذا القول هو أشهر الأقوال بنكسر كو توسير كلو يدغ كما منفو كل نند كما بانغالين آيائنا وقيل أدخلني مدخل صدق يعني الموت أكو دو فنكو إكيندو كنيا دو يرو لكو سيا وأخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت إكيمبو كنيا بو يرو لا كو ينيانا ماليه سيا كوفي وقيل خير ذلك من الأقوال بنكسر كن نون تنافورا كما ولا آية توسير لا والأول الصنف وهو اختيار بن جرير من علي مين سوا نسها ويفولو ده إكيندو دو يرو نيوما لا كو مدينة إكيمبو بو يرو نيوما لا كو أويم مكاي بو يرو نيوما لا كو أويم مكاي كو بن جرير ينين سوغانتيا كو نين سهلندو من يتوسير بنكسر ينين سهل من توسير الميسر ونيا فتشوغ مولو يا كده parce que uluta abebe do akono ni bindo hera minna ikindo ni do yoro nyumai ni bimbo degu minna ikimbo ni bo yoro nyumai yala madina do ni maka bole abeto kono wala abebe ode kono kwa mana hera ni bindo ola ndo ni ewa do yoro nyumai kojugo koron degu ni bimbo la mboni bo yoro nyumai ika dalila dama dalila min bin deme nka juguka وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل ما مرفوه جاء الحق وزهق الباطل شنانا غالون تارا كتا آية لبا تهديد ووعيد لكفار قريش ni aya ni nyekkan karimadade ani ki lahiru nyogonyani la jabe makka kafiru lahiru nyogonyani la jabe fa innahu qad jaahum min allahi lihaq alladhi la miryata fihi wala khibara lahu bihi makkan kaw cinyana numa cinyami shikatala cinyami motese ka kumbe wa huwa ma basahu allah bihi min alquran wal iman wa ilmin nafi cinyanya jumai alaye minci alaye ciden cini minye qur'ana ani limaniya ani doni nafama wode cinyayinya onna nan makkan kauma nin cinya kumbe cogota la fanade wajaha batilahum ay idimhala wa halaka awa makkan kau ka galombe tara kafiru ka galombe tara fa innal batila la sabata lahum ma li haqq wala baqa galon fule ni cinya koni nana sabatite galonye kafara cinyaka sabati togo site galon bolo kafara cinyaka wada to ala ko wa qul jaa al haqq afuye mamru ko cinya nana minye nin qur'anai minye limaniyai minye doni nafamai wajaha al batilu galon tara innal batila kana jahuqa ni cinya koni nana yoro mi afora yoro mi dro galon koni o yawo tatore galo e tafende
galon te se ka sabati cinya be fo yoro yoro cinya sabatira yoro yoro galon te se ka sabati ale be tade abe ko ni ala ko bal naqjifu bil haqqi lal batili ala ko ale be cinyata ka fili galon ka fa yadmaquhu fa yajahu jahiqu cinya be galo kunkolo sembe ci ibubu min kalama galon beta abdurrahman saadi rahimahullah tumami ayni ayat tawsiri aka tawsir ko taysir karimur rahman fi tawsir kalamul mannan akunni yaye ko galon charila yoro yoro kafanga soro ko cinya de mabange ko cinya de mabange ko cinya te se ka bange yoro shi ko galon be e wasabati yoro soro te siga ke cinya te se ka bange yoro shi ko galon be sabati choko soro ni yaye galon charila yoro yoro cinya de te doni ke ba haqiqaw de te munum be cinya imbange ka perpere latige ka chari wodi ato galombe sabati sino ni doni ke ba haqiqaw be yoro yoro cinya be foye abe chari galon te sega sabati abada abe tare ala yo fo qur'an ayat chamman kono wodi ato gole fu de rasula nyugona foray gel su de rasula nyenni aya yere fo ja al haqq anana aya wore kono جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد جاء الحق وجهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ودبيا من أنانا جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد سنيا نانا قالون مدامنا قالون تلبا تافين دو ودي أتو بنو سمين رحمه الله أكون نتشنيا با فو بغا بلو أبي فوني بالعدلة قرآناني سنة ala fahamu salafu salih nimba ke kacinya fo fana ke farido asira lenta ke kafo abe cinya fo ni afo chogo nyumaye ako te ke yoro sinni galombe sabati suroye ate sabati ako min ni cinya be mo bolo delela fula bolo de qur'ana ni sunna me abe sira cinya info chogo nyuma ate sala ate siga fo ka pervela tige abe sira ube ate siga dabu ayre koro akoro yere abeddade akon nim misaliya be ko min arabu ko wa sayfu bidaribihi ko bamuru ko aba gosili kala de bolode ni bamuru kanyi ada kanyi bamuru nyumando iya di che farima abe barake nay min be bamuru chogodo akafari abe barake abe fu e wa fulan kafo ni kafirun abe kunkolo chinaye kunkolo tigenaye ni bamuru be che fari bolo kele yerola akome ni bamuru kanyi bamuru nyumando ada kanyi abe jito mbolo ako jugu na ye jugu ye doro be shika yere yere bamuru mbetilala kabbi jugu imbe na bamuru nta kafagaire wala mbalma harbi wanka jamana nunu ni yaye galomba ke kachari jamana nunu kono cinya tigu de udadewo wodi yato Sheikh Abdallah Bumbaji ko ako cinya tigun ukana makude ako ni cinya tigun makuna cinyana ko kataw kala munum be katawla uka katawte dode kataru kala be fanga soro be kataw mununa uka katawte do bon mugo munum fana makala kalambali mununi jama mimbe ewa mugo nofe ulu be fili bon nu ulu fili la ako cinya dogoli junubun jomba soro munu ñu dade cinya la ulu de be cinya dogoli junubu soro ako cinya tigun awu kana makko ka galon tigun bila nubu kake ku ka galon fo ka cari cinya tigu kana makko de ako ni cinya tigun yu makko galon tigu bake ku ka galon fo bake donc u ka katawte do ulu be kataw min na be filim min ate do ni cinya tigu da de na dro filibantu ka filite do ni filibantu fana ka fili ma do jama be fili unofe ni jama fili la unofe o junubu be de munu nye doni ndogo o junubu be ulu de la donc cire salasala na Abdullah ibn Mas'ud bolo qala dagala an-nabi sallallahu alaihi wasallam makkatan wa hawla al-bayti 60 wa 300 nusubin fajala yata'anuha bi'udi fi yadihi Abdullah ibn Mas'ud ka hadisan na Bukhari Muslim kono ako cide tumami fatu makka cide donna alkaba adonna makka dagala nabi makkata
fatu maka da yele sa hijira san segina ciden don nan maka anana alikaba ayasro boli keme sabani bi woro de be alikaba kirfilawla ni musriku bu bato kabila beni ka boli ba no bora mogo kelen kele beni ka damana boli ube alikaba la ubu bato boli keme saba ani bi woro wode tumbe alikaba la ciden kerabe munke bere de tumba bolo oba bolo abu de ke ka boli ka asogote ka kari ka boy aba bere ke ka bori sogote ka nyonite ka kari ka boy abenni ayakala jaa al haqq wa jahaqa al batil wa jahaqa al batil innal batila kana jahuqa aba fo cinyana na galon tara galo ye ta fende aba fo fana jaa al haqq wa ma yubdil batil wa ma yu'idu cinyana na galon madamina galon tellaba awaci danye boli bekari boli keme saba ani bi wora ya bekari kabali kabala odiyato kuma nimba fo boyoro de bala nin kunni silamiya sariya nana atamina silamiya sariya ta dabina furo ko minye sunyali kanka bolotike munye dolo mi anka busani bola minye jeni yake ama furo anka busanya keme bola kage nin furu lanka farakeru silamiya sariya na donna jamana kuna ta damina nunu naw aba damina jumanna ka fulan ka fuyenge bo silamaw cela folo boli munum be bato kulu kari ku boye folo iri munum barika be nyini kamugo bali mugo shi kanata iri nunum barika nyini nu ya do nanye mugo balala chogo be dogo kata iri nunum be tige ka boye komi hudebiya ewa minye ewa ciden kallahi du nyogonya kera hudebiya sa iri min koro umaru tirela tumami umaru ya me ko mugo beta sigi iri unkoro ka barika nyini aye mugo nyamara ko akata tige ka boy ciden nyere ni fatu makka kele lata wonja manata nunun tunje bori da yese ba kelen kele de uci katan nin kelen kele makata be gurja ku gurja pe ku boy donc ni islamiya sariya nana aba damina de folo boli munum be jamana in kono ku boye kaburu mununga ni kogo bula bombula mogo beto bato kata kaburu nunu kare ka boye della ka fo ali ibn abi talib ay abil hayyaj al asadi sehi muslimu kono dondola ali ibn abi talib ko abil hayyaj al asidima ako yalan ki bila ci dola kata dugu dola ki de nyere tirela adella kan ne ciya nyugonawa abul hayyaj ko hoye jumay ako tanin dugu masinanda allah tada suratu illa tamasitaha wala khabru musrifa wala qabran musrifa illa sawaitahu ako tanin dugu masinana niye boli sore monima sore photo sore ika betushe kaboy kaburu be nu ya dila ka korota ika becci kani kaburu toke kelenya nimbe musay muslimu kono ima ye munumbo o ko sugula utafe silamiya sariya kanawo abada utafe mogo fulo munum be silamiya sariya kele duguma fama bolo akanana jamana kono ulude do ni silamiya sariya inana aba damina de boli munum be bato folo katu kare ka boy patu makka ci danya damina o de law aya damina o de ka bolu kare iri munum be katu tige ku boy aya damina o de la e wonni sariya nyana ba damina o de la ka silamaw ce nettoy tawhidi kasabati mogo bola haqiqa fulan ka foya ka bo mogo shenkro mori gana munumbe soma munumbe doma munumbe dabalikela munumbe ikana sorode ni silamiya sariya nana nunum bebe nyini de kanude khadima ibe minna dabila tubi ka dabila nama dabila bafa bal imam na maliki ko ako dabalikela na sorola harin na kon tubira ko aka tubi bani ala ce me aya fa parce que ndalen tala dabali be ke dibidela abe se ka fa on koro kon tubira na tara sufira la dibila do beta segara ba kai wodi ato ciden ko haddu sahiru darbuhu bi sayf na cogo de la derebata bi sayf ciden ko dabalikela haddu ya munya kiri ya minye aka bamuru ke ka gosi ni bamuru dabalikela ka kiri ode donc ambe ala deli silamiya sariya ni din sariya
sariya be tigeni qur'ana ni sunna la famu salafu sala ko di jamana ima no dira jamana ina dongodo jamana be suma ewa hera bena kono fana abe suma sécurité bena hakri sigi bena hera be do kono me no de makewa aya tesira ke har ni yayi nin kuma sugu be fo karasa kausa la ka ci danye de ala yi min kaya nyona make ci danye de qur'ana ben nani donc min ala ben nani ci den ben nani ko sariya de te ni sariya be ite seke daburo nunun koro ni eminana e jujera jamakulu do wolela ki kanti ga be nyana ka fotelela karsa minyen nin ka fagara kaba jomba nyuguna ke wode ya to salafu ko inna allaha yanju bi sultani ma la yanju bil qur'an ko alabi masake ke ka fendo bo jamana kono ko qur'ana te seko bo jamana kono qur'ana te seko alabi masake ke sababu ka fendo bo jamana kono qur'ana te seko bo jamana kono mbalimo bide an karamogo bide karamogo bela mimbari ka dereso da nube sinsa haramu yalifo atarawa me sisa ba yewa ayet do ke ni masake nuna la ku sabati de jamana don ka do ke nunu yala ku sabate ka fanga duma jamana in kono karamogo datum be fara sinsa haramu yalifo lilaya hari janaja yoro hari ewa furu yoro den kun yoro mugo afora bela abilalawa dongodo dobe we faraka wajuli beke dobe faraka mais sis alhamdulillah jombaye hari munun tunya na tu yajo uya na li danga masaki bese ka fendo bo jamana kono qur'ana te seko bola de donc odiyato li hasan basri ko ako wallahi la yastaqimu dinu illa bi umrai wa in jaru ali hasan basri ko ako wallahi dina te seka jo ni masake wute har nu jengena do ko dina te sika jo abada ni masake to wallahi lamma yaslahu allah bihim akthar mimma yufsiduna ako wallahi alabe minya masake o ke be min dila jamana kono ko de kacha katame be min cinya ube min dila jamana kono silamiya kono ko de kacha katame ube min cinya donc ala ka silama sariya ude natim balimon donc ciden fule donc ko cinya nana galontara ambe ala deli ala ko yiram fana la jamana in kono ya ni bori ube kari kaburu dilalew nu be kari nu be fulanka fo ya kele ya ka tawhid sabati ni ala bake anyana nan fana ba fo qul jaa al haqq wa jahaqa al batil inal batila kana jahuqa ala ko kanye an kanya na ma yakuno jamana ina aha